Okay, hintayin ni Kibiang ti police report sa napo. Amin tayo ti sa atin mati probinsya tayo nga Ilocos Norte. Babayan kina Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Magandang morning, Idol Lawrence. Come in. Good morning, Idol Bernard. Generally peaceful. When awan tinapasama kanya man na krimen when the desgrasya itilas o dito pulag itupat nga oras iti probinsya ti Ilocos Norte. Nupay kastakit nagpalagip. Dagiti naili na pulisya iti panagan-anad kang ronaan na itaado man iti Pasko ken baro atawen nga iso idata ti maipos-poste kadagiti municipal ken city police stations pakairamanan ti FB page iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Kabayatan na Idol Bernard kas makita iti video nga ipatangatang tayo na tabigat. Akit iti Naanep panagsursur kami? tayo. Ket naangep Idol Bernard. Ket nagrigat tag-drive kang ronana iti syudad Tilawag gapot Apa, nagluluto pa nga tupig dita sa Nicolas. awam met Idol Bernard ngem na bengbeng atal talaga Sino? hangarupa. Hangarupa ngem detay angep. Ayan nabengbeng ti angep itatay mo una gundaway mangrugi iti barangay Nangalisan ken Nalbo aging GSM aging gana ditoy rangtay iti syudad Tilawag. Zero visibility Idol Bernard. Una makita Ano, zero Bilibisity. visibility jak makita detoy imbaglakad din ta detoy solar nga Na silaw solar light. wa detoy inmuntar iti Paglight. ang paglight mga Ano, tanda di- detoy ta Sirok na. sirok Kaya paglight at sirok na road. detoy Yellow kulay na. tinga ti wen Tingati. tingat kalsada detoy imuntar ti DPWH Cat's eye. sa balikat ay ti ay ket detoy Dati ko basta dati solar land kasi nakasadyay. dati solar when amok dati bagbagan ng te warning device nga ko. Imbaglakad din taad da. Tano awan kasi idi ko Idol Bernard nga iso di pakaalaan iti desgrasya. So kas makita Agad ka kasi makita kita madi mo makita ni madag play. madi dati internet kay check mo ngamin baka Madi di or di kita ko. Madi amin dito yan, madi pa, di kita reportan yan. Awang pa report, anyamot ay, Pati dapat ipipay dito yung Iloco Lawag City ko na naangepay. naangep pa Wen. paunay kay Meten, di mo makita si Kaglen. Nagdigos ka mo lang. Diba? Baka managapet ka ka dito nga aldaw at naplatang ka pa di ba? Anat kinaswertem anak ko na dakat awan malas ka dito nga di ba? Lahat na barangay damdaman ito Idol Bernard. Agdigos kat sa nga pula atis ha. Awan. Apay sa pulo nga atis di ba? Apay natamay. Barangay lata na anungan sa. Abaamon deta ko. Mbamon deta na din nga sumrek. Ay refresh mo deto anam ti refresh mo. Deto kukwam. Or baka napnap mo naman deta pagbasuraan deta recycle bin na. So pay Dito iti pag anaan ay nat naka-open am dito isut pang-refresh. Ikate mo ngamin di kita shop-shopping kada na Glenn. Kada dakat ado mo ngamin tilok-lok atam dita. Di nas ken. Ape Ator derem aya. Okay, anyway Idol Bernard. Kasi Idol Glenn na ita power awan na sabat mo. Awan. Nga po. Mayaten ko naklangarod kanya mo. Pakita mi ijay. Mga idol. Ayan, mga idol kasi Refresh makita mo yo. dita. Ayan. Adan. Ulitin na Ay, okay. 10 years ka nga kasta Glenn. Ikatam, so katam deto yung nga police mats mo, i-refresh mo I-refresh mo amin, tapos ma-freshen up ka. Ay. Hindi ko scan to akas, Jai. delete mo, dito iti pangi kasta app. Surwang ka manig. Bueno, naalam na ko tayo talong nga bula. So, dom, di mo may lang. Kanya ka mo tayo Glenn. Okay, so peaceful ti Ilocos Norte. Ayan, Idol katigiti Bernard. Gagundaway. As of my monitoring, gaputi kina-peaceful na, at adan to dagiti maangay fun run. Okay. Kaya kastapay ride for a cause. Nga ison to iti interview tayo da Apo Jeff, kan kastapay ni Apo Louis Bonifacio, iti Force Multipliers Riders of Ilocos Norte. Gaputang sa Saro no mag-DM Idol Bernard. Deto'y ride for a cause da. Ride for a cause can run for a cause. Babayan iti
Bueno, kanang iti miyembro, iti Tatak Ilocano Productions, ken kasta pay detoy makukuha na nga Tudra Productions, ken Force Multipliers Riders of Ilocos Norte. Nga dadauluan dagiti duwang leader iti biyang iti Ilocos Norte Police Provincial Office. So padaanan to mga idol, kang runaan na iti no dito agriro kanete October ken December ken syempre adapay iti maangay nga netay run for a cosmot. Kaya tatay hangka makaran for ako sa natanan na nagrigat. naangep matan. Well, Idol Bernard, di ba? Kasi makita na yung iti video Anak mga as idol. makita, di mi nga unay Ay, makita. di ba kayo makita? Naangep nga ro, di men. Hindi namin. Kasta iti ka beng-beng. Iti angep. Ito timon unan nga gundaway. Kagronan na iti syudad iti lawag. So, barbarang makadagas na ito. Ito madamdama iti biyang iti pag-aasa. I think, October ron, dumandanin deto'y talagang amihan season. If I'm not mistaken, Idol Bernard. At ang nalpas mo ti habagaton, amihan meten. So kasi imbagta dakil nga tulong talaga digito yo the warning device na kada da silsilaw na tanawan silaw dito maka nagdiretso ka din ta rangtay dayon ni apo. Di ba? Oh. Iso nga bawal ti ag overtake ti rangtay sa dualat papanam tadalan wenota karayan. Ayan. Iso ba talaga? Kidding aside, iso mo talaga. Okay, kid? Ken kang runaan na kadagitay padang arap kan unay makakita dati astigmatism na han kayo pa lang agbebiyahe apon no kakastang oras kasi nagrigat or agpa itulnog kayo kadagiti Bibi. ang binatanak na Just so yun nalami istipanyempo nga agbibi-bibi ka. di ba amman kadel wede Lalamig. di ba kalamansi Lalamig yung pagmamahalan ninyo. Mawawala yung init ng pagmamahal. Kasi malamig. Oo. Okay? na speechless na kayo Ito kami ta, uli kang uli ta Tapos na bagyo. kinaltalawak, edi Sabado, dedi may simaw kanya kenta SM. Nee. Pang mga anak. Apo, ang simaw mo, damat ka, di ka di. Malamak nila isa. Mamiss mo lang ni Bibi. Apo, hakan. Alright. Okay, para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen. Maraming salamat, Idol Lawrence.